AS kugeza ubu kuva Assimi Goïta Kapiteni Traoré ndetse n'ura mugenzi wabo Tchiani wa Niger bafata ubutegetsi bimeze bite? Biriya bihugu rero nako kiriya gihugu ni confederation bafite même passeport même monnaie nta mupaka bagifite. Kubona bashaka kwica Traoré ugasanga abamusutena nabo hanze ini Afrique nta kivuga, CEDEAO nta kivuga, nta gihugu cyo muri Afrique ngo kivuga. Burkina Faso imaze kugira inganda 18 zikora imyenda ku buryo na Cote d'Ivoire mu Rwanda igura imyenda Burkina Faso. Aho Kapiteni Traoré aziye ejo bundi ya pas 3 ans bafite inganda eshatu zikora sauce tomate. Heruka bubaka n'uruganda rwa sima. Kuki ibi bihugu bitari kubera ibindi bya Afrika urugero rwo kwishyira hamwe bimwe abategetsi muri discours bahora bavuga? No, ni discours politique bapfa kuvuga. Bano Basiruse na Sonko bo wagira ku cyo muri Senegal. Bari abagenda buhoro uriya mu president ndabizi ko agenda. Togo aragenda. Kuko tugwasabye no kujya muri AS. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya handi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya ticket y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya ticket y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa sujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. Waba ukeneye telefone igezweho, computer zuje ubuziranenge, imodoka nziza cyangwa ibindi bicuruzwa na service guturuka i Dubai, wizengurutse umutwe, Soatas niyo company yizewe watsindiye isoko. Ukaba ukeneye ibikoresho bisabwa kugira ngo hacane umucyo wibunze imitima, tugane muri Soatas tubigukorere vuba kandi rwose nubwo waba ufite amafaranga make twayaheraho tukagirana amasezerano. Ufite imodoka ushaka kuyihindura cyangwa kugura indi, nta kidasanzwe muri Soatas. Hybride, electrique n'izindi modoka zigezweho tugufasha kuzikugurira ku kiranguzo bataguhenze. Dushobora kuyigura dukoresha amafaranga yawe ukaduhembera service yuko twayikuguriye ku kiranguzo, cyangwa ukadutuma imodoka ushaka tukayikugurisha ku giciro gito. Niba hari umuvandimwe cyangwa inshuti iri Dubai twafasha cyangwa twakunganira mu bundi buryo, nabyo turabikora. Kuguhuza n'ibyo ukeneye i Dubai ntibizongera kugusaba kurira indege kuko nitwe muhuza wawe na Dubai. Service zacu zirihuta kuko bisaba gusa iminsi iri hagati y'3 n'5 tukaba twagutumikiye. Dukorera igikondo munsi yo kwa Mironko ku marembo ya Naebo. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri 0788 67 85 97 cyangwa 0787 Gukorana na Soatas ni amahitamo yo kuzigama igihe n'amafaranga. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Turi kumwe na Dr. Rusa Bagirishya. Dr. Namahoro. Musaba. Tujye kuganira ku bimaze kugerwaho muri Alliance des États du Sahel, ibihugu bigizwe na Niger, Mali na Burkina Faso byishyize hamwe ndetse bitangira no kuva muri imwe mu miryango byahuriragamo n'ibindi bihugu, ndetse ubu ngubu umuntu ashobora no kuvuga ko cyabaye igihugu kimwe kuko bamaze gukuraho ibintu bijyanye n'imipaka. Ariko se nibiki byagezweho? Reka tubanze duce muri Kenya gato turahagaruka. Dr. Muri Kenya hari imyigaragambyo isaba Dr. William Ruto kwegura ku butegetsi. William Ruto muri iyi manda ye urabona yarahuye n'ibizazane bikeya, kuki ntabuzi byamushyigura? Nta bizazane bya president wa Kenya, kuko byose niwe kizazana ahubwo. Ntabwo nta bizazane yahuye nabyo, ahubwo Kenya yahuye n'ikizazane
cyuriya mu perezida. kubera iki Dr. Nta gitangaza kirimo. Muri Kenya hari amatribi, amoko cyangwa amoko. Hari abakikuyu, hari abakaranjini, perezida w'abakaranjini, hari abajyarwa n'abakaranjini n'abandi ntibuka. Ariko noneho burya mu bihugu hariho ubwoko busa nkaho buruta ubundi. Ntabwo ari muri Kenya gusa, ni nko muri Afurika ndetse burya abazuru bazi, twese tuzi ko ari peyi azuru, ko ari igihugu cya Zulu Chaka. yego Na hariya rero bazi ko ari ni Kenya, ni Kenya yajemo Kenyatta abakikuyu. Ntabwo yipfa kuza accidentellement, ni ukubera abongereza bahageze bafashe abakikuyu bari abantu bafite amasambu meza, borora afite. Noneho abongereza bari bakeneye ari amasambu yabo, barabica. None abakikuyu basa n'abarivoluta. Mwese mwarumvise ibintu bitaga Mao Mao, yego n'abarwanyaga abakoloni. Ariko barabica, baraturutira, babagirira nabi, hapfuye imibare adakunda kugaragaza, bashobora kurenga n'imiliyoni na miliyoni 3. Noneho rero na andi mahanga nayaza kuvuga ati muriko muramara abantu. Abongereza bagerageza kubareka, abari nabo bashyira kuri pouvoir, mu Kinyarwanda bashyira kuri pouvoir. Noneho byitwa yuko abakikuyu ari bo babonye independence ya Kenya. Independence itigeze ibaho. Noneho bumva yuko bafite fierté par rapport y'abandi y'ubundi bwoko. Jomo Kenyatta rero abaye perezida, basa nkaho abajyarwa n'abakikuyu basa nka kuriya ko abantu we n'abadinka baregeranye cyane kuri yumva ko nta urusha undi ikintu. Afata arapo mu y'umukaranjini. Karanjini ni tribu marginalisée itazwi cyane. Muri ibyo byose nta activity ifite politique. Abari bagira premier ministre, yego atinya kwiyegereza umukaranjini. Hanyuma rero Jomo Kenyatta nawe ashaka kuzamura umwana we, niwe wazamuye Rutorero. Ariko ni tribu itamenyereye gutegeka, kuko buriya ugeze Nairobi, nuriya muntu wose Nairobi ni iby'abakikuyu. Abakikuyu nibo batunzi majority, akakurikira abajyarwa bari bakorera Odinga. Hanyuma ibyo nashaka kubwira ni nka kuriya muri South Africa bari abazungu, aho kugira umuzuru perezida, kuko bazi kuntu abazuru barwanye kiriya gihugu. Mwese munazi Zulu Chaka n'igihe cya colonisation, abazuru no batsinze abongereza, amabata ya 7 y'abongereza. Bari abazungu ntibari gushyiraho kugira perezida w'umuzuru, bafashe Mandela w'umukosa aho rero bagira perezida. Ko bakosa ni tribu ntoya d'abord, iri marginalisée, itagaragara cyane, igakunda kuba Cap n'ahandi. Rero uyu Jomo Kenyatta plutôt Rutorero ibyo yakora, reba background, nta gitangaza kirimo. Biri yakora kwiyarishisa ku bintu bitazwi, bitari legal, kuriya bwako ko Abanyamerika, no kumva ko nta security afite, akeneye protection extérieure. Rero ukuntu aho kuri Amerika cyane. Donc ubundi ni umuperezida mu by'ukuri muri Afrika ari dangereux. Uko umuperezida wo muri Afrika wese ushaka kugarura Abanyamerika aba ari dangereux pour l'Afrique. Iriya myigaragambyo rero iri kwiraba ifite ishingiro zo kuba n'iriya yabaye imbere yose. Nuba hari justice, kuko imyigaragambyo yabaye imbere warabonye ko bararashe n'amasasu reyeri bicamo abantu. Ntabwo ruba uri perezida ngo wemere yuko abaturage bagiye mu muhanda witwa demokratique, witwa igihugu gifite demokarasi, umuntu icyo arekarama bamwice. Iyubu rero nayo irakomeye cyane. Ngo irimo nko kwibuka biciwe muri ya yindi ya mbere. Sesa ubundi iyo bari umuntu kuraje, ari umuntu digne de soi, ya démission. Kuko ni Ruto Mastigo ni kumyigaragambyo bari ya démission, ari umuntu muzima rwose. Urabona iyi manda izamugwa amahoro ni karika nagira Imana karangi. Ubundi iyo yari umuntu siri ya démission,
yari afite abantu bamugira inama nta kwiyakarapona kuri pouvoir abaturage biwe atagushaka ntacyo bimaze ariko nibo bamutoye niba ari bo oya gutora ushobora gutora umuntu ukamugirira icyizere ariko akakudesiva ibyo ni ibintu bisanzwe ushobora kumutora kubera disikuru propaganda yakoze afite niyeruka afite programme politique nziza ariko ntayikurikize ibyo bibaho rwose ushobora gutora umuntu kubera disikuru ze hari disikuru politique hanyuma ibikorwa bikaba ibindi ntibikubuza kujya mu muhanda rero Dr. Reka twigarukire kuri AS nuko twari tubanje kunyura gato hano muri Kenya. AS kugeza ubu kuva Assimi Goïta Kapiteni Traoré ndetse n'ura mugenzi wabo Chiani wa Niger bafata ubutegetsi bimeze bite? Igikuru nuko bafite independence. Nicyo kintu cya mbere gikuru, ibindi nakazi kabyo. Uko bameze kose ntabwo bameze nk'imyaka nkuko bari bameze mu myaka 60 ishize. Ariko deja ko independence nicyo Afrika tuze. Ibindi nakazi kabyo. Ariko le fait que bashoboye gufata souveraineté yabo bakayigarida jusqu'ici nibyo gukomera amashyi. C'est à applaudir. Kubera ntabwo baretse kurwana. Bararwanijwe cyane. Biriya bihugu babita abapuciste bakoze kudeta. Wagira ngo nibyo bihugu bitatu byakoze kudeta muri Afrika byonyine. Gabo yakoze kudeta. Aho muvuga? Ntawe ntayiza mu Rwanda. Chad yakoze kudeta. Ntiyigeze mu Rwanda. Amakudeta muri Afrika yabayeho kuva kera, ariko ari kudeta yakozwe na Occident ntitwa kudeta. Ariko Kapiteni Ibrahim Traoré, Chiani, Assimi Goïta bitwa ko ari abapuciste. Ukagira ngo n'ubu nyine bakoze kudeta. Uretse ko atari na kudeta bakoze. Iya ni revolution sociale. Wonyira mwarayibonye ko abari abaturage bose bajyaga mu muhanda. Iriye muri si kudeta ni revolution. Kubera iki mu gihumbi kimwe na 1972 habaye bakwiyeho Louis bakamuca n'umutwe ko mutabyise kudeta muri France. Mu byita revolution. Kubera ari sociale. Abaturage baragiye batera bafata Bastille. Le 14 juillet bafata Bastille. Yari prison mbi cyane. Baragenda bagira umwami bishobo bamuca umutwe. Byitwa revolution. Ariko kubera rukanye base militaire ya France, kubera wirukanye les casques bleus, ni coup d'état. Uri puciste, ni gente militaire. Donc mirangaje occidental yadutse mu Afrika. Noneho urarwanwa na Occident, urarwanwa na les marionnettes ba Occident muri Afrika. Ni Afrika ni naguca CEDEAO yo irashaka no gutera. Bariya bihugu rero nako kiriya gihugu ni confederation, bafite même passeport, même monnaie, nta mupaka bagifite. C'est à féliciter. Ariko ibyo ngibyo bandi ibyo abanyafrika kubona ibihugu nka biriya batabifasha ngo babyankuraje, c'est vraiment à vomir. Kubona bashaka kwica Traoré, ugasanga abamusutena nabo hanze, ini Afrika nta kivuga, CEDEAO nta kivuga, nta gihugu cyo muri Afrika ngo kivuga. C'est à vomir. Ibyo amaze kugeraho ni byinshi. Deja kubona dernièrement nta minsi tatirashira Niger yashoboye kunationaliza Orano, entreprise ya uranium. Ndi yahoze yitwa Areva. Ubu ni Orano. Yari y'Abafaransa a majorité. Hari 13000 tonnes za uranium ziri mu magungo zigomba kugenda muri France. Ubu Nigeria yaraye nationalisé, ni 100% nigérien. C'est déjà à féliciter. Kubera iyo bashaka gutwara barayiburutse bafunga umupaka hagati we na Benin, ko yacaga muri Benin ikajya muri France. Uranium.
amatara ku matara atatu yeka mu Faransa ni uranium ya Niger kandi Niger bagira kupira nk'iminsi 10 igashira nta muriro bafite mu gihe mu Bufaransa yego 66% ari Niger yicanira France nk'ibyo ntibizasubira. Burkina Faso imaze kugira inganda 18 zikora imyenda ku buryo na Cote d'Ivoire irimo rwanya igura imyenda Burkina Faso. aho Capitaine Traoré azi ejo bundi il y a pas 3 ans ou c'est tout à fait 3 ans bafite inganda 18 zikora imyenda, bafite inganda 3 zikora sauce tomate, beruka bubaka n'uruganda rwa sima bashobora kuba rwaruzi yongo aze ndeba n'imihanda n'imihanda bakoze 3500 km. Noneho ijya muri agriculture bafite autosuffisance alimentaire baguze 400 tracteurs na 300 motoculteurs. Ubu Burkina Faso irihaza mu biribwa nta kintu importa na gitoya. nabonye n'uruganda rutunganya zahabu n'uruganda rwa zahabu bararukoze barakora maringodo nta ikijya hanze ubundi yagendaga ari umucanga. None ibintu bikozwe mu myaka 3 ntibyize bikorwa muri 60. Ikindi mwagombye kumenya nta motoriste ukiri kuri territoire yabo yabwo umupezi twaje intwaro abatera kenshi bavuye muri Cote d'Ivoire nabo kandi basubiza ariko nta bakifite siège nta bakibari no muri Mali nta bagihari kuko na Kidali bararekipeye ibintu bitigeze bibaho. Hari kiri Takuba, hari Barikani, hari Sabre, hakiri abasirikaruzi bose babazungu. Ayo na operation. Buriya rero ni kubera iki batari kuzapfana hashize no France bw'abafinansaga n'umwe bateravuye muri Cote d'Ivoire ni France na Ouattara. Muri Niger ho bimeze bite? Nicyo kimwe. Ho bakoze ibiki? Muri Niger deja hari uruganda aho bakoze rutunganya uranium ubu basigaye bafite n'umuriro. hari Niger ntikibunumura kwa kundi nabo kandi ubu nta motoriste ukiri kuri utaka bwabo ariko barwaniriza hamwe afite barwaniriza hamwe. Regarde le fait que population ifite sécurité c'est déjà félicité. Umuntu ntabwo byigeze bibaho imyaka 10 yose kandi hari imitwe hari abasirikari hafi 100,000 hari ibihugu nka 30 by'Iburayi. Yego. Dr. Mukanya wavuze uti bashake kwica Capitaine Traoré hanyuma ibihugu bya Afrika nibigire icyo bivuga. Wigize umva ni Afrika nari kivuga. Oya. Bashatse kumwica inshuro izo nibuka 23. Yego. Noneho hamarushatse mu bihugu byose byo hanze muri Amerika bidabura bose aho bari warabonye na Zanzibar abana bita mu mazi bya iza demonstration bagira ariko ini Afrika nta kintu kimwe yavuze. None se Dr. kuki Traoré kuki bari abagenzi be basimigo yitana babiri na simigo itabaratangiye bashatse kumwica inshuro zirenga 6 ciya ne bashatse kumukorompa ugira ngo ko bamupropose miliyoni 100 z'amayero akanga kuzifata. Traoré bashaka kumwerimina nkuko berimenye Sankara. Ubu wavuga ko ibi bihugu byabo noneho bishobora kuzabera urugero ibindi bya Afrika niba Afrika nta kivuga niba ahubwo wamugani bakanabakura muri iyo miryango yabo bazabera urugero abanyafrika bakuramo na mbere sinzi icyatumye bakuramo nabo ntibari gusubiramo kuko ntabwo ari umunyafrika ngo ujye muri Union Européenne ushaka independence kuko bararwanya deja ushaka souveraineté abo se mwakorana gute Union Européenne ntabwo plutôt Union Africaine nta nubwo nibeshya ni gute yareka kujya kuri kote ya Gusda kandi 75%
ari financement ya Union Européenne. Donc bakurira Union Européenne. Nta gitangaza kirimo rero kura gucicika ntabwo ari accident. Ntabwo ari accident. Nta n'igitangaza kirimo si ubwa mbere ibintu nk'ibyo bibaho kuko sinzi ko mubyibuka Boko Haram igize gutwara abana barenga 200 b'abanyeshuri. Union Européenne Union Africaine ntacyo yavuze, CEDEAO ntacyo yavuze, Barack Obama aravuga ngo abana nibagaruke gusa yabivuze nka kabiri ngo abana nibagaruke gusa gutyo bararindira initiative. Uzi abafashe initiative yo kubakurayo kujya kurwanya Boko Haram ni force spéciale ya Cameroon na Idrissa Déby. Baragenda barabarekipera ntabwo barekipeye 100%, harimo babuze ariko bararekipeye abarenga 200. Ntabwo nigeze numva Union Européenne basivuga ati merci, ntabyo nize numva. Idrissa Déby cyakurikiyeho baramwishe. None se Union Européenne Union Africaine numva ko ikora iki? Ubundi yagombye gusutena igihugu cyose gishaka independence. Niyo ya mbere yo gusutena ba Traoré. Yego. Ariko nta n'ikintu na kimwe yavuze. Ahubwo baramuciye. CEDEAO yize kumenasa gutera Niger, sinzi ko mubyibuka. Yego. Ariko hari yaho Union Africaine yashyigikiye yaracecetse gusa. CEDEAO yaje kugira gutinya gusa, gutinya imbaraga za biriya bihugu. Ariko ubundi bashaka gutera Niger. Ariko Niger ntihari kiri yonyine. Niger kubera iki yabaje Ogisida gusumba ibindi. Iyo Niger imeze nka Cote d'Ivoire, ibihugu biri ntibiriho. Kuko muribuka nyine iri alliance ntihari kubaho. Kuko iri alliance ni les trois frontières. Ni Pitako Guma. Na hantu frontières zihurira kandi niho source niyo origine y'ama conflit. Kuko no hari ari amabuye yose ni hari. Ahantu frontière ya Burkina Faso, Niger na Mali. Ya Niger na Mali niho bitari Pitako Guma. Ni no habiri alliance. Ngira ngo nicyatumye iri alliance ariko yitwa. Rero Niger barahombye kuko Niger iyo Bazoum agumaho biriya bihugu ntabikiriho bindi. Nicyo gituma umuntu yababaje Ogisida cyane. Yababaje makuru cyane. Ko Bazoum nawe yahembwaga na Union Européenne. Yahembwaga n'igihugu cye ariko bakamumushara ku ruhande wa Union Européenne. Nibuka avuga ati abaturiste barusha abasirikare bacu intwaro atabwo ni haza abandi basirikare Bazoum. Ntamenye ko izo ntwaro abaziba hari abariho. Yego. None se Dr. Kuki ibi bihugu bitari kubera ibindi bya Afrika urugero rwo kwishyira hamwe bimwe abategetsi muri discours bahora bavuga? No, nize na discours politique bapfa kuvuga. Ntabwo rero byaba ako kanya kuko abayobozi bariho niba barasizwe na Ogisida ntibaravaho nyine. Ahubwo harimo n'abarwanya nka Ouattara ntubona ko barwanya. Patrice Talon wa Benin arabarwanya nawe yari mu inshingano z'urwanya Traoré. Tinubu wo muri Nigeria nuko yego ni nawe wari ushyushye ngo batere. Bariya rero birasaba ko banza bakava. Donc ntugire ubwoba ngo ntibazabe rugero ko hari abo nkubwiye bafite la jeunesse, bafite urubyiruko. Cote d'Ivoire ufite urubyiruko uyu munsi Ouattara bamwangiye kugira manda ya 4. Ahubwo ashobora kuba atakiri na perezida. Urubyiruko ruri contre, urubyiruko ruri pour AS. Na Patrice Talon nuko. Patrice Talon yuko afite Kemiseba wo muri Benin. Yes. Hari rero ntibigutera ubwoba. Benin Kemiseba nawe uziko ari AS. Na Cameroon ntibigutera ubwoba hari Nathalie Yambo. Donc bizahinduka ibi byose mu kanya gatoya. Nathalie Yambo ingo bamuciye ntiyemerewe gukandagira ku gihugu cya Europe cya Union Européenne. Ukagira ngo ari cyo bimaze. Nabonye icyo yamubuza nawe ntiyajyayo arahakeneye. Bariya ukubera urugaye zabo bumva ngo turagwaranye ngo ntuzagaruke iwacu. Iwabo se barahakeneye. Ubu se tubabwiye ntibazagaruke muri Afrika babyagenda gute? Kandi ntubona Idrissa Déby uyu muhungu we babuje ngo nta mucadi uzagera muri Amerika. Yavuze ko nta munyamerika uzasubira ukandagira muri Chad. Kandi suri ko Amerika ari babaye. Nawe yahise bibabwira cyane. Nta munyamerika uzasubira kujya muri Chad. Ngo muri AS ngubu ntuzi ko abazungu bigeraga muri Afrika sans visa.
ubu nta muzungu ushobora kwinjira muri AES atishyuye visa nka kuriya bagira abirabura na Namibia nuko Namibia se yabikuye kuki Namibia gusa Namibia yakwibagirwa jenoside yo mu 1994 ninde munyafrika wakwibagirwa ya jenoside ko abayibagiye ari abazungu gusa badashaka kwivuga abadage bakoreje jenoside mbi cyane isumba n'iriya mwite y'abayahudi mu 1994 bishe 80% b'abaturage abaherero n'abanama nabo bafite umuperezida panafricain cyane oya bintu nk'ibyo ntibishobora kubura kukuvamo ntibishoboka Dr. Bano Basiruse na Sonko bo wagira ku cyo muri Senegal bariya bagenda buhoro gusa Sonko ni nzi cyane uriya perezida sinari namuzi ariko Sonko ndamuzi uva Casamance ariko ni panafricain kuva kera uriya premier ministre bariya bagenda buhoro ariko deja kubona baranze France fa c'est un point de départ après nabo birukanye l'armée française bagenda buke gusa ariko nabo ndabizi ko ari abanyafrika hanyuma wabonye ibyo Fore Nyasimbe yakoze muri Togo kare kuri yawe se umuntu gusa nta kintu mari uriya azagenda n'uyu munsi ara revolution barabibonye ibyo kuba nk'umuyobozi w'inama y'abaminisitiri perezida gasigara umwanya w'umwami OK ni régime bita parlementaire ubundi muri Afrika Ethiopia ni imeze gutyo kuko ubundi Occident ntiyayikundaga iriya regime umuntu uko Occident yabuze kwigira ikora ibyo ibonye ariko ubundi muri Afrika Ethiopia ni yonyine regime parlementaire ariko ubundi henshi no muri Israel nuko bimeze no mu Bwongereza aho amarwa yose niko ameze nirwa icyo bita monarchie constitutionnelle yego none se burebera bya Fore Nyasimbe byo nabyo nta nicyo byari bitwaye ariko kameme Nyasimbe ntabwo ari president wa Benin ni president wa France wa Togo uriya president wa Togo ni president wa France uriya bica Sylvanus Olympie bashyize hose bipariko na bamwishaho yishwe mu France Nyasimbe bashyize hose Sylvanus Olympie kubera Sylvanus Olympie yari yanze France fa yakoze monnaie yiwabo urumva rero c'était un crime bamurashe ku manywa imbere ambassade ya Amerika bashyiraho rero si uriya muhungu Nyasimbe ya Dema Nyasimbe ya Dema ni nka dynastie asigaho umuhungu ariko bira byose ni France iba yabyorganije ariko ubu population ntishobora gusporta uriya mu president ndabizi ko agenda Togo aragenda kuko tugwasabye no kujya muri AES ariko kugira ngo ujye muri AES hari amakondition ntabwo uriya president yabajyanye bamwemereye kujya muri AES kereka ahinduye baramukura uriya population la jeunesse iramukura muri Cameroon naho Paul Biya c'était Moha n'umuntu ugiye kwipfira Cameroon naho bizahinduka naho amarevolution arahari bizahinduka kuko hari abaparafitse benshi hari Natalia hari Mbandakani hari Bertrand Tatsinda hariya naho bizahinduka Dr. sinzi niba ari cyo watwongeraho dusoza icyo nabongeraho nuko nyine twakwibutsa Afrika yuko Occident yaduhagaze amasiyekera 6 nta mbaraga igifite setanu ni twebwe tugomba kugira ubushake bwo kwiribera bwo kushaka guharanira independence ariko ubundi ubu nta muntu kiduhagaze hejuru mu by'ukuri bagombye kurebera no kuri AES hari ibindi bihugu bizayikurikira ejo bundi tukava kuri Occident kuko niba bo bamaze kwimenya naguhaye urugero mwereka uyu wanditse Requiem pour le monde occidental bari donc ninga we asepuza ko yapfuye bayiririmba indirimbo yo gupfa ni twebwe rero aha turi nitwe tuhigumije bagira ngo turashaka ariko nta n'igitangaza kirimo aha uyu mugabo yanditse ikintu yise dépendance reze umuntu akunda umuntu uryoherwa n'ubuhaki akumva atabuvamo nibyo turimo n'abasabaga rero kutaryoherwa n'ubuhaki bakabuvamo
Murakoze cyane Dr. Merci à vous. Kadushimire namwe abari badukurikiye tubifurize kugira ibihe byiza. Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa ibiri muri stoke muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza aho umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke ntuzirirwe ushaka isoko kuko ukiza umusaruro kuri AfriSellers dufatanya kumushakira abawugura kandi bikamufungurira imiryango ku bafite amastoke bari hanze bakeneye umusaruro bikomoka muri Afrika. Namwe abari muri diaspora uru rubuga rubereka umusaruro uri ahantu hatandukanye muri Afrika ku biciro bibanogeye. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi ntuzava aho uri uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura nimusure urubuga rwacu wa eshatu @AfriSellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers, selling with us is leading the market.